تنیزی که آلیکارین که روداوی آنی نوی داره؟ بەڵێ دڵبەخین بەڵێ من لەو شوێنەمە کە کامیۆنە بار هەڵگرەکانی ڕەنجی ڕوودا و کە کۆمەک و هاوکاریەکان بۆ ڕۆژئاوە کۆکراونەتەوە ئیدی لێرەوە هەموو ئەوانە کامیۆنەکانن کە لێرەوە ڕیز بوونا لە نزیکە و شوێنەی کە دەستگای خێرخوازی بارزانی بۆ ئەوەی کۆمەک و هاوکاریەکان کە لە هەولێرەوە پاکێش کراون بێ لێرە بە شێوەیەک لە شێوەکان بە پێی لیست و ناونووسین بێت دابەشیان بکە. من بۆ ئەو مەبەستا میوانێکی چالاکوانێکی قامیشلۆ لەگەڵ منە شەمدین محەممەد سڵاو ئەو کۆمەک و هاوکاریەکە ڕوودا و هانینە فایدێوان چییە وەختێ دێن پارڤەکردن بەسەر ئاواراندا دەستپێکی دەماوە و دەما بینەرێن ڕووداوی باش بە بناوێ خەلکن ڕۆژاوای کوردستانی خەلکن منی گۆلڤێدە دژین ئەم ژۆر بێژن سپاس ji bo weş bo herêma Kurdistanê ji bo paşoriyê Kurdistanê ev alîkariyên got hatin pêşkêşkirin hewcedariyê wan rastî guhûnbarê rêveberiya xwe ser her wiha barên saziyên civaka sivîl golivê de kar dikin hûn sivik dikin ji ber ku barê wana gelekî giran e zêdetirî 360,000 koçber ji xelkê menî Efrînê her wiha em bêjin ji tebqayê û reqayê hatinin vê de xelkên gotkampa de bûn li wê de dijîn anha hatin li vê de rûdinin zêdetirî 10,000 malbat wek kes em bêjin 10,000 kes li Qamiş lê rûdinin ew hewcedarî gelek alîkariyanin ji ber vê yekê ew alîkariyên got hatinin ji Herêma Kurdistana Iraqê ji başûr wê gelekî pêwîstiya wana hebe gol li ser van xelkan bê belakirin. گۆ تەلەڤیزیۆنی ڕوودا و تەماشاکردن و چ جووری خەڵکێمێ خێرخواز تووڕێ ڕوودا و ئەو ئالیکاری هانین خەلک gelekî kêf xweş bûn ew gerek bû got derkevin pêşiya we jî pêşwaziya we bikin lê mixabin rewşa Steqayê hinekî serme hebû ew nikarîbûn kêfxweşiya xwe ji war bidin xuyanîkirin lê duh wek destpêşxeriyekî em behsa wê nabikin saziya arta ya ragihandin û geşepêdanê li şarî Amûdê li bajarê Amûdê wek spasiyekê ji xelkên Herêma Kurdistana Iraqê reşandin li ser dîwarê xwenî ê dezgehê rihînîkirin danîn bi soranî bi Kurdiya Latînî danîn spas ji bo xelkê menî başûr ev piştgirtiya got vî wextê teng de piştgirtiya me dikin gelekî ji mer hêja ye nebis bi tenê ew spasiya got ji bo wan alîkariyan yani em dibêjin alîkariyên ê madî meعنewî yani him moralê xelkê me jî pê bilind bin dema got dibînin xelkê menî başûrê Kurdistanê biçûk zarok temen mezin tên û alîkariyan hekçe em bêjin kempîna a Rûdawê bê yan jî wekî din ew kempînên got komeleya xêrxwaziyê ya Serok Berzanî şandibûn vê de دەستێتە خۆش سعات خۆش بەڵێ دڵبەخین خۆتە زانی کە بۆ خەڵک ئەمە زۆر خۆشە کاتێکە لە سپەی بەیانیەوە لە ڕێگەی دەستگای خێرخوازی بارزانی کۆمەک و هاوکاریەکان ئەگا بە تاکی ئاوارەکان بە مناڵ بە پیربەژنی لێقەوما و ئەوانە ئەبینن کە لە تۆڕی میدیای ڕووداوە ئەو کات چەندە دڵخۆشە بن کە کەسێک بەشداری ئەم کەمپینەی کردووە.